Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sivel ruata. Chief Minister Puzoram thanga chuan berotlanga art and culture muna tun hnai Manipur boina awanga ral tlante atlo mei thachungin COVID-19 wangin Mizorama mi parukin nunna anchan toa kumina COVID-19 wanga nunna chan te hi rikai tamzonga tanga zazela chutin asang le ram pathum tlo turazin mek Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan Japan atangin Papua New Guinea apan India G20 President Natnuaya Environment and Climate Sustainability Working Group thut khom chu voin khan Mumbai tran ani Chief Minister Puzoram thanga chuan berotlanga art and culture muna tun hnai Manipur boina awanga ral tlante atlo Puzoram thanga chuan an mamote sarkar nena thlen hrelo tura cha in tran puna tangka fai ape boka art and culture buildinga o mek te hi anvai mi somthum pathum no pang somthum le enkol tu pathum ania Manipur anu le pa nei enkol tu nei to lo chomna hmuna tanga local anni he children's home enkol tu Piroslin Kimbuangin All India Radio Shildanin home omle enkol tu te hian meini som khan Churachandpur districta an omna hmun tlan chiat sanin Mizoram an ron luta berotlanga art and culture muna hian Aizawl borsa pisa enkolin anom zuita ni in Piroslin Kimbuangi chuan asoya anmamo engkim borsa pisa hian an pek thu asoi he children's home omte hi athen chu nu le pa nei lote nu emo pa emo chau nei tele then khat chu no pang enkol ngai hrim an ni thu asoya Mizoram hmun muan om taka anom ta chu no pang te hi an hlim hle ni in asoi bok ani Zirtopnia hontak sia hakopuya Myanmar ral tlan zirlai te pual bika sikuldina naktu ka tangkhian zirlai ten an zirlai an zir chandon Myanmar ral tlan no pang te puala sikuldin thar hi Zirtopni khan Chin State Chief Minister Hui Pini Suilian chuan ahonga he sikul hi Myanmar ram nuai sarkar National Unity Government riat puyadin ania tinini tir hian Myanmar ral tlan no pangza somkho pahni chu zirlai ni turin anin ziak luta naktuk me ni somni pahni atang khian class an tandon ani he sikul ho tulu ber Dr Pen Mungling chuan Myanmar zirlai le khabu manga zirna hi kalpui ani tur thosoya mimal sikul Diamond Schoola he sikul zirlai te ban nu chanudar thoma tangin Myanmar zirlai te hian an mangve zui don ani he sikul hi siaha a Myanmar Refugee Committee in IN Kolang MBSE buat sai polsom exama khan Myanmar ral tlan zirlai ten anti thale ni in thudon na chuan asoya farkon khuwa government than chuma high school a Myanmar zirlai polsom exam te chu an pass veka anjinga pathum phei chu distinction a passin subject engamo zata letter an mu ani mei thachungin COVID-19 awangin Mizoram mi parukin nunna anchan toa kumina COVID-19 wanganun na chan te hi rikai tamzonga tanga zazela chutina sang le nei Integrated Disease Surveillance Program IDSP ho tu te soidanin meni som paruka thing sul thia no pangkum sari mi thi kha COVID-19 awanga kumina thin nung ber ania kumbul January ni khata tanga meni som paruk thleng khan rikai zathum somli pakua an oma anjinga jani somruk pakua chu andam le towa mi paruk an thia kumsang ni somnia COVID-19 rilen tran atanga rikai mu chu atanga nunna chan za thi za zela bial point pathum bial ania kumin bi ka ero hi chuan rikai mu chu anom tran April atanga tun thlenga thi za thi rikai za atanga chuta za zela pakhat point pasari pani zet ani thi te hi mei thachunga thi vek an ni bok nikum October ni somni pakua tanga tharuk zet COVID-19 awanga thian omto lo hnuwa mei ni khat khan mi pakhat athile ani darkar somni palikal ta chung khan sample somli paruk endik zinga mi paruk chuan rian kai ti mu chuania hemitiam hian tuna rikai enkol lai mi somriat pali anom mekani IDSP ho tu te soidan chuan April thachunga COVID-19 mu chuate genome sequencing result don toa Omicron variant chithum mu ani thu report ania heng zinga pahni hi variant tharlam le zual ni in Omicron variant dangte ain in kai chon awl samzoka no pangle kum upalama athok bik ti soi ania thokna dot hnuai lam a thlen thak thewangin adang lam bik ti tarlan ni in mi puita tan chi aina turero a omlova
in ve na tur atana ti le ti lo tur te thataka zom apoimo le thu an soi bok ani Sinot Mission Board buat sain Central Region Missionary Retreat voilina chaltlang ko khana ni nga ni atangkhan buat sai ania zan ina atia kang retreat thupui Krista mangai na chuan min tir luani ti thupui mangin retreat speaker Reverend Dr. Kela Lom Zuala executive secretary in Asoya zirtom ni chun khan tunlai India ramarong bol dan tur poimo te ti thupui manga Reverend Dr. Ming Than Sanga paper buat sai chu zirho ania zanin khoma senior executive secretary Reverend Mizo Moyan pathian thu cha soin zanin khom bana hian Koran Centenary Hall a zai khom ani nimin nileng in fakna in khom Koran Centenary Hall a buat sai nia zanin khoma retreat thupui mangin speaker Reverend Dr. Kela Lom Zualan thu cha asoya in khom bana hian Koran Centenary Hall a zai khom le ani voin chuma le chon nuwa speaker Reverend Dr. Kela Lom Zualan he na tangin pathian thu cha ngai thak le ania chon in khoma hian missionary chatuan rampan ta te mi som ni pakhat suna hun man ngal ania zanin khoma Reverend Arlan Mingsanga Sinot Mission Board secretary in pathian thu cha asoyanga in khom bana Koran Centenary Hall a zai khom ani le don bok ani Manipura tharum thona nasataka thena wangin vointlai da ruk thengkhan Manipura tangin sahim na zongin raltlan sangsari chuangin Mizoram anron lu toa raltlan zongzong hi sangsari zathum somli pariat antling toa Kolosip district a antam tabera mi sangni zaruk som pariat an oma Aizawl district a mi sangni zathum pangale Saitwal district a mi sangni za somnga pasari an ombok ani raltlan lo lu bel anom rualin an khuaral muan deuh to awanga Manipura kirle an om ve reng bok ni in Home Department how to te chuan an soi Assam Rifles Sher Chief Battalion mi te chuan Champhai district a ngur khobula heroin gram som ni pali chuang an mana ramdang siam cigarette bomb lian som pani ramdang siam beer case som ni le ku varo ip som thum an man tel bok ani heti lai hian Aizawl mun pui nei 23rd sector Assam Rifle how to brigadier chuan thir sakor manga India ram fan chu tummek nula Assam alwe chu achoi moya mei che himna le ti ma sona thupui kenga athil ti chu angai san thu asoi bok ani Nimin Khan Salvation Army Youth Central North Division in Civil Hospital Aizawl tan thisen unit som kuwa an peya mi pasom sarile mei che som ni in an peya OMA kanan veng branch in an Golden Jubilee Pool in Civil Hospital Aizawl tan unit som ruk pasari an pe boka apetu te himi pasom ruk pathum le mei che pali an nia Nimin ve khan thuam pui K3PBL in Sinot Hospital tan thisen unit som thum pasari an peya apetu te himi pasom thum pakhat le mei chia paruk an nia GKP Diltlang Bialin Longtlai District Hospital tan unit som nga an pe boka mi pasom li pathum le mei che pasari in an pe ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani ram pathum tlo turazin mek Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan Japan atangin Papua New Guinea apan le toa hemidota hian Australia azin le donani Papua New Guinea hian naktuk hian Prime Minister Narendra Modi le Papua New Guinea Prime Minister James Marape nen India Pacific Island Corporation FIPIC Summit voithumna an kai hruai dun dona FIPIC hi kumsang ni sompali November tha khan Fiji a Prime Minister Narendra Modi zinlaya khu hon ani FIPI hian India baka Pacific Clearkara ram sompali a huwa pani National Investigation Agency NIA le Jharkhand Police Trangkop chuan Naxalite Helpol People's Liberation Front of India PLF aya an khaipa Dinesh Gop chu Nepal atangin an man Dinesh Gop man theitu hena Jharkhand Police chuan chengnoi somni panga an phalrai mek lai ania NIA point chengnoi nga an phalrai bok ani Police te hian Naxalite te hi chan tam tak wangin kum tam tak chung an lo ve to ani India G20 President Nanwaya Environment and Climate Sustainability Working Group EGSWG thut khom chu voin khan Mumbai a tanania heta hian vawkam then fai be pui thak ani bok vawkam then fai campaign be pui thak nga hian Maharashtra Governor Ramesh Bais Chief Minister Eknath Shinde Union Minister of State for Environment Forest and Climate Change Ashwini Kumar Chaubi le
G20 palai te an telani thut khom chanani khan che vel veng him tura thutiam lak ania vawkam then fai be pui thlakina tum chu khuale tuite tuipuile vawkam von himma khuale tuite poimona in hril hriata mi puite thinlunga tu ani Chanchinthar puan ti top main Chanchinthlang pui Chief Minister Puzoram thanga chuan berotlanga art and culture hmuna tum hnai Manipur boina awanga ral tlante atlo mei thachungin COVID-19 wangin Mizoram mi parukin nunna anchan toa kumina COVID-19 awanga nunna chan te hi shikai tamzong atanga zazela chutin asang le ram pathum tlo tura jin mek Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan Japan atangin Papua New Guinea apan G20 President na hnuaya Environment and Climate Sustainability Working Group thut khom chu voin khan Mumbai a tran ani chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani